It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitumirikai. Neshia yen ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 emfa kasebo ne chiri mu ankasa emfa ensomum. Yensha kasebo asimfiri mu awa sentiment amekase no odusua ne ono ko school ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology a mekase no ono ewo Unity Hall konti kasam de semamu pa de omo yade ye pa na mekase no eyade a obi atwe 9th sekama e de fa na chidi a woni say so mekase bi oda say no emu ye pa ni nyane say endradam na thank you to adwumadi a Dr. Onduba Wumia eye frankatuni edema MPP amanyoko nkodi nkugo potomaga na mu no akire mu sem ebeso o mani to momaden akopie mmea hodo mensina hodo ne mantan hodo mu akwakwada amanyoko achitafo nyina ase efisa ne moto mutu ye no nani aso ye pa na adwumadi na ekwaso asante bantam eye paint eye bantama Pentecost asafonum ehonom na zan ne adwumadi na ekwaso sam ena jama group wanum every Unity Hall ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology kopie mu ho kire mu se wanum edo aka na basebe dwane edema Asen Central akompre ko Kennedy onhaje point tinum kopie dwumadi na se bomode perform kama dwumadi na ekwenkan ye pam na mra na omobo mmade ya perform ya omani age tonnwom na semamu kwaso saa no edo sikani ba kon so a otai Kennedy akompre ko ohinaje point kotu sika de to manti we so na wo fa sika omani age dwumadi na pomu kofia mu anse nipa bi atwa woroma no na mo se krache na sika na munya ye no ewo he ma mu nkunta ankyere bi na magisika da hye mbotum ona mo so munya botre we se we da mo de cheye kwa enti we hu nya se be che aya na etu asum na nipa na pagya tu akwiem na timanya na to one in shot mama made na mo se fisede ya ba ne modin ye pam ena pintampitan course na ba kwa hwim sika na frimanti wa yinsem na mo so da bi na bonne be pa ne ya kwato nyem na sika ba mo bagya fri nsem sem omo ntia se mo kwadwo musika na ba kwa fachi sika man na chi se so mikase banto se mikase be bi oda se no ebodi ye pe mo fo modin epagya na kopie mum ewa konfonachi abaya se mikase no da ho no mam oje ayarehwe no nipa ba kwa na si de hu ya no e de manebo e de som de yer kase bo my way inside and before we pam say omo man ye ye so mo ase de na twa so na gallery asore ni gallery na ebombra nti I think say ye ebombra no mo and one of some guys by inside wa obeyi tu e chema me boys ba kokra poka say e tu ya we yi de ni pamu an oba be yi tu na okata so okata so na no tu ko twai na ebombra bi nti ona bo be pie no e na esano ni pie ti pie na ye wa bonso wonu kwampo no kampo na yedi nkomokan so ya ya ade na ti ebe kono na obi ma ye boys ba kuska to this man na van bi Toyota Hiace white color it's one man na macho men bi change na on ti almost na cheese can free nim ma kwa na say ye bi ade tin ya mo miska best na chi na o twi tu chire no ko ni chi ti ebe na mi gusa boys so ade na say obu ofu sa mo tem say obi aje o musika ye dia mo ti ebe na me no mo kasa no mo ka Hausa language so I was trying to talk to them na me no more kasa na so okay see ba o mo nkofo na confirm so mo ji scan de scan no dey na me say na sa dey see na akodi o mo dey ntimi nka so mo fani na me to mo mai bi na mo so mo fa bi na mo so okay o mati ba scan no mo dey ba na boys no doors o mo break 260 series ntimi so boys ne akasa kwa na boys nka so o mo ntwe mo nko sa o say o mo discan bi mo no ntie from there na akotwi tu and o ma one shot or to 8 bullets rather by a fine 3 from there no na almost be a boy ba ti America mu krampo na obesam nti osam na no ka chem say ya won second look na my frustrated nti mo ka say ya won second me hwe na ampa na me ka chem boys say mo fa netina kan no mo de netina kan no mo de nika call Suntreso hospital and no mo de bandage fast no mo say emergency and fa na conformity so mo de ne ba conformity na me ko e case so Suntreso police station ti me ko na me de bullet 3 no e kire o as evidence say enemy and na omo ye case no ma medical report say me famra confirmation na doctor no and car number ne di nya car number AS 5943 2023 Toyota Hiace white color we kwa ejino no ma na baomia bus ni betwem no one guy kwampo ka say omo ye baomia nkofo ya ma no kwampo show ti ye mo omo nkone ase wo de omo fo sika ne ma no mu ndi na chinko nti hono na memu ehu say baomia nkofo na omo wo ho no ma ye saje wei aya bamu a na oka jama group no hu de si ye nyina ndo adama mmaden etwe 9 ede wo de suane no emo nkyeremu ne ode aso na no achi
ana akompre ko Canada ohina Japan wechiremu a anam sa na mutu a nipa bi atuo ade etiatia ne fa hodie so titiru na chitefo mbata na chidie ompene da make say no oh thank you to no wafrim efiri na Dr. Manu Bawumia onu nkuto na chitefo mope enko yam thank you to dwumadie no ahwe ne ho e de afrimu. Yesterday I want to pull out, or myself and my team want to pull out because lives are threatened. I don't think I can protect my team enough. So we want out so that Dr. Bawumia can do his campaign too. I admit that he was the flag bearer. So if he's going round and for the sake of unity, he invites us and it turns out to be something different. I mean, we just have to stay away for them to do their own thing. So in brief, all I'm saying is my team is pulling out, but I still call for unity in the party. This will not scare me to leave the party. We built the party from 1990 till now. So as for intimidation, they should rest assured that intimidation will not help them. I'm not somebody you can intimidate for me to stay out of the party. I'm still a party member. I'm calling for unity. And therefore, if I'm preaching for unity, I will not preach violence. I just want everybody, all supporters, to come down. But I'll make sure justice is done to the student who was hurt. I mean, publications are coming out that my supporters were fighting over 2,000 cities. It wasn't 2,000, it was just 1,000 cities that at least Raj security that he brought snatched from the students. So it's not my support who were fighting over 2,000. That is not true. And a matter like this, we have to be seen apologizing. We should be apologetic. But if you come out with false publications like that, then we are being defensive. It will not help the unity that we want. So I'm pleading with those on the other side managing social media, saying all sorts of things. I've seen it all. I don't want to respond because in one breath, Japan is preaching unity and another breath is preaching violence. It doesn't make me the real Japan they know. Na kwa kura mo no ana wahene Canada akompre ko Japan kasa mu ana wasan chire mu sem enan nansa ekopie mu ego brekum emra oni openi po no na yetitreni edema MP pemanyoku nom ewo bono matanum kwame bafo abronye ekwanya ntamu a na nsema wo obi kwaso no sem pepa so opa homa so no sabi na ye nanum de ne ye yie mpa na nanka wope nanso no de akwaso no ha adwenye pa osa chire mu se yanka nchira MPP amanyoku ma chitafo nyina sem ono akompre ko Canada ohina Japan wasi gyina people yanka nchira Ghana fo nyina se yankopɔ ya adoma emfempem mienu ene do nu watwa abato mu no kwakopre franka tube MPP amanyoku ni dimni sentisi obi anim a wada ne ho adi osa kopre bio akotu franka kopre mampeni akonwa na bedi so no no so Ghana ni yebo ni so ya mampeni di MPP amanyoku na ope ono si di mu nkyeremu sei ede to dwa. But what happened at Brekum? I needed to check Abronye for him to stop whatever he's doing. There is a clear indication from Brekum to Kumasi tells me that, look, you are not needed, you are not wanted. So we are pulling out. Let them do their own thing. And at an appropriate time, I assure them that we are also going to campaign. I want everybody to know, every party member to know that I'm going to contest. Until they should be ready. And respectfully, nobody can tell me to back off. I will not back off because we started from 1990 till now. So in short, I want to say a big thank you to everybody. And because of what happened last night, that is why we're pulling out. Thank you very much. Ani awuti ye eye akane mama of parliament at the man this year. Wanum ewo Asen Central. Neden at the Canada akom preko ohene Japan. Nene enewati. Yantoa Kasiabone so na asnoma so krobia no akwadru east municipality nim Asante Mountain na make say de yade amentem ho asibi ekoso wo esan 6,000 Ghana cedis a omobo afori Easter Monday no munyaye na yade asika yo munyai sen komode ba be public toilet se ne be ya honidie ho nsem ebetumi akoso na so se de omo hwehwe sika na kira kwan a enya ade a omo hu anu nam so matememfo ni buafuye papa e kira
ɛyɛ akandifo no momma mɔde no momra monten no mbebu akonta emfema wom asisi adomo de sobo no ebo ya assembly members mienu ɛyɛ honorable Osei Kwadwo no wɔ West Electoral Area sanso na honorable ɛyɛ IK Champion no wɔ East Electoral Area mo kyerɛ sɛ ɛyɛ organizers omo ka harvest committee no so no ɛyɛ ade a omo de sobo no so ebo wom sanso na tememfo no ɛde ɛyɛ kwa adupa na ebo akandifo ne sansa de nti ne agimadi ne edi sika sɛ ahya musasa ne ɛbɛyɛ mbetimi abɔ ho ban amaye sɛ ne ɛbɛyɛ ahonidie ho nsɛm betimi akɔso na sɛ die sika ne yɛhwehwɛ akyira kwarekra yehu anya de mpa yehu half jese nini na 6000 nini na yehu baabi asika no etimi afa na ɛyɛ ɔmo wɔ mpɔtɛm sanso na ɔmo ama no ne na ɛbɔ ɔmo de akeka bɔ ma na ɔmo timi nya 6000 yin esan sɛ ahonidie ho nsɛm de nkɔyɛ kura wasoma ɛyɛ asonoma nso akyɛsɛ ɔmo bɔ mɔden asɛ ɔmo betimi ama ahonidie ho nsɛm etimi akɔso wɔ hɔ nti ade nti na sika na bedi mu nsɛm no ma ntimi anhwɛ so ye nti sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo betimi aka asɛm na ni na akɔ wie no ana Mr. Odro ene ye kwakunti amwa mo ye members omo ka harvest committee ne ho ana ebde nsem tu dwa na omo kyerɛ sɛ omo bo afɔwe ni wie ye no mbo omo den adi sika no ekoma mpanifo bia na omo susu sɛ omo ana wɔsɔ omo di sika no ekoma wɔm kakra me mo fa asɛm a mo bisa me ho ne sɛ na no dwoda na afroma so ye bo man kɔde ana akɔde ye bo ne nyina na titiro ne sɛ ye de ye jana bia ma asoma so man ɛno nti omo mpanifo to omo za frɛ me sɛ me metena proti na ye mo na dwumadie no enkoso na ka me ka bi nyina ne sɛ enye sɛ bia ubi ta ubi ko mo me no obi ani asɛm ta obi a na emom no aye din bobɔ ye bobɔ din sɛ sika na ayira no ye mu bia ye tena table no ye de mu bi itina wo sɛ me ka bi na me sa meti ene me nua ma ye tena table no ta ma program ne koso no na assembly man for no me mienu na wa so ma ye wo east and ye wo west nti omo na jeje sika de ba na ye ya record ti omo gu so wa omo jeje sika de ba na every ba ko di kan ba ya na assembly man na wo west no aye friend honorable friend sɛ Osei Kwadwo wona de ba me ya na me tia no eti ye bie mu na sika nim eti me confront no no so 1,000 Ghana cedis ya tro envelope na chi ɛno nti ye bisa no in fact o ye sɛ o saba na wa hwɛ baabi sika no ye hunu baabi a sika no ɛwo ɛno achi ana envelope for ba ye no so assembly man no wo east no aye friend honorable ayi ɔno so na de ba ye be si manim ɛno so ni accurate 5,000 cedis ye bie mu na sika nim eti na me nti ase sɛ no wodi nipa betena table ho na afi ni ma sɛ ikoso no be kakra no ye bɛbɔ ye din ti metu mani no me hu unit committee for no bi obetemet ana me from so me ya dance for na akyire bi no obi ka bibia no ho sɛ na obesi obeka eti sɛ sika no me no 5,000 1,000 no what you say 6,000 no ye hwehwɛ ho no ma ye hu ɛno nti no ye jai nti akyira asɛm no de me de dan unit committee for no ne mpanifo sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo ka ene ya wuti ye eye member bia ono ka harvest committee ne ho no tremu asika no envelope ni bedu ne nche na chese sika bia eni envelope nim no no de obisa eye assembly members no de omo ka ya ne se sika no eye ade a na ewo mutin komo oba na omo aba behwehwe ama na sisi de 6,000 Ghana cedis omo hu ba bia sika no afa yen to akase bon so nyemo mfa hura mu wo my Ghana ya ho ne ne ho ensensem emu mekire Minister for Energy and Green Transition John Abdullahi Jinapo eden sema tudwa echirem sem yanka nkyere Ghana fo nyina sem warumu goso toto niama aboa pa ma omaga na ho ne enyinam kane no etimi eje naso yipa momen ye ho etimi atoye yipam na Ghana fo beka na wotwe baye se bosom ba kontamu ni wonkane no ubehu na fwen na ba na ekọ na ba endra da DLFM ha fiti endra ba pem sebra mekese no egusu yusu pranta jese na nyasem kuma enyinam kane no yensen kan bisisi ya so ayehye pam na wanum echire mi se kofiri mra eye West African Gas Pipeline for eshato down mo fidie na mo yensiesie no okofo ha kese pa de ba ye pam nendra da emla na Abdullahi Jinapo ekasa ewa West African Energy Ministers Conference ase won krabo prematem ana wo chire mi sem yanka nkyira Ghana fo nyina sem warumu guso toto niama epa adwumaden atimi aboam ma kwenye mafa so mbeboa ma omanga na honenia agina ne naso no warumu guso eya mafam de anyinam wakasa echire bi makwaso ani wo mka biegum ani titomo momode adi dwuma efa ahoneden sensem ho no ya dwumaden atimi abo my Ghana anyinam kanu anansen kakra kafre kadwo no ato atimi atwa wakasa echire mi sem abanda da no edi Ghana fra papa ifisem sika ro dan keso momaden edi wura omanga na honeden sensem na nkwa ne sara momaden atena se bom se to
And I come and I'm say Ghana one and young Sensemono, Enquiries, or the same say, Editor Central for him. We are working around the clock to ensure that in the coming weeks we'll address some of these challenges and ensure that we have uninterruptible, reliable supply of power. We would commence in earnest other options to reduce the losses in the power sector. It's estimated that we lose more than 1 billion cedis every month from the inefficiencies in the power sector, i.e. the technical losses, the collection losses, the commercial losses, and also the non-alignment of tariff structure in respect of the cost structure. And that is what we are working around the clock. It's a difficult sector, but we are determined to turn around this sector and put it on an even keel. As we speak, we have enough generation just to meet demand. We do not have any excess capacity. And so when one plant goes down, it creates some immediate disruption, which means that we need to work around the clock to bring the plant back. Anwachi Anna John, Adwoa Agyei Sikapa Sammy, and I was a young country Ghana for you. I say, make it say no. Anya here, Cranabo, Somba Kubia, Sika, a 2 minute go, a quaqua, a car, a special mangana in Amkania Swabo, Magana Mono, a 1 billion Ghana Sika, we more the year part, they said the Mugusu boy, my dear boy, Massa, Kahoda Bamani, easy, Juma Kuno. We built a second gas processing plant with our own dedicated pipeline from Takrady to Tema and also to Kumasi. And in the coming days, we would commence that project in earnest. We are looking at the source of funding and where we can raise that funding on our own in order to build that gas processing plant. Because of the unreliable nature of liquid fuels, we continue to have challenges with power delivery. We would commence in earnest other options to reduce the losses in the power sector. It's estimated that we lose more than 1 billion cedis every month from the inefficiencies in the power sector, but we are determined to turn around this sector. Nekwakramono and a John Adwoa Agyei Sikapa Sammy and was same. Young country Ghana for you, and Yinamkania no Nanse no. A woman say, in Yana Naso, the announcement of Chema, way in Numunte on. A bona Nikakra, na Sabani Santi. Second and be better nephew, allo crisis so, Monfa times table from Masha Chapono. Na Ghana for this on the DLFM Hanam, Yenimse Bedum Canana Penti, Monso Prant. Ega crab about Chimise Depi, Yenuru Sacran, the Ghana for Adwoa. Moka Sabo Brasso, the Adwoa, there's a Dumson Yabamudia, in yet times table, Chimise Depi, Yenurusa. Now can with the Akatikaka Krana Saban to Widim, and we cry. But when we bring the plant back, we are able to meet demand. And so you cannot publish a load shedding timetable when you are sure that you can be bringing the plants back. And so you cannot publish a load shedding timetable when you are sure that you can be bringing the plants back. But the truth is that what we inherited, we have no reserves. So we are generating just to meet demand. And so it makes the system very, very tight. And we have to be honest with the people of Ghana. The generation and the demand are just at par. And so when one plant goes down, immediately you have a shortfall, but we try to bring the plant back in order to sustain power delivery. Ani awoti ye ayoswafo no hwe mangana ya hone ne ensem eso ne den di John Adwoa Agyei Sikapa ne ene ati ye Yantua kase bone so na ya apoma odikan oyeye jaman so adontin koso hima ewo bekwan municipality nim ewo Asante Mantemu abeka said nsem atodwa echirema yade omuhia kabompa ewo ye ne important nim sanso na osra ban se obetimi aboa na mpuntudwuma omuhia ewo honom no obetimi ayama wom na omuhia aye police station sanso na ye market aye janan bia ene astroturf ewo honom a no so no ebetimi aboa na aye ne important honom na hobambo betimi akoso ye sanso na honidie ho nsem so ebetimi akoso ye na mabunu nso ahu sempuntu dwuma ekoso ewo honom no de nsemi etu nsemtweroni nsemtwerofo anim ewo abra na football event bi ekoso ye nananom ahemfo ene eyetimemfo ni na ahia mu ebobo no sane ebe ye omode nkabom ebeba eye ejamanso ye wambo mu se ihe mpuntuo bebre kromu na ene nkabom eye mia me papa nana cheba afo one ne hema nana yempe ena o maka wo ti amom se police station ena baby mranche ni di edi agoro no ehonye ena police station so ye ni bi ena dwa baby ye di dwa se ya nka bi e be yi wo kwada bi eti wo se na ye ajamasu dwa na nka wo man no we free ha na nka hanso etimi abi enti se nana cheba afo one ne na hema nana obi mpe ajamasu ene nkonya transfer atena se akomo ho abom se sa ade we no mpe so mo ye enti sese no
yeguso a yɛpɛ sɛ yɛyɛ nkabomu sɛ agro no mu die no kromo ha no ankasa no kroyɛ yɛsɛ yɛhia kroyɛ ne nkabomu ɛwɔ Agyamesuman no mu yɛhia kroyɛ enti kwa yɛbɛfa so a yɛpɛ sɛ yɛyɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛka mmeranteɛ ne mmabaawa no bɔ mu na yɛn nyinaa yɛ baako sɛ yɛ a mɛtew makaw no nyinaa ɛso bɛteɛ enti sɛ deɛ medeɛ sɛ no nneɛma bebree wɔ m'ani so a me ne me papa ne m'ahemfo ɛne me nkonnwa tenasofoɔ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ɛno nti na sɛ yɛaka yɛn ho abɔ mu sɛ yɛde Eni a wuti ye nana ya poma odikan a ona ye ejama su adonten nkoso hima ewo Bekwai municipality ni mu Asante Mantem na enu achi na ye Honorable Owusu Prince senior ona ye assembly member ewo honom anode nsem etudwa na ochese Osroman Penny John Dramani Mahama se metropolitan municipal ni district chief executives no Asante Mantem mu de no emba entu ombo modin no onhwe FM awom kabum eba intino mi hu se na no makambo mo pese mo se adwuma de we ba so na eya ne gisem pa na Agyamesuman ni na so wutini mu a hu se maburu ni na abo mo ano a obi a be hwebo o park no so intini de na no mayi ye de ese nya minister e de mo se on so mo kuse no mo dwuma pa o mo gusu o mo bo no o mo gusu an bo maye na Agyamesu e me ye kale okay me da se normal because so we started somewhere 7th January yes so in BC first quarter actually 19 ball this year 19 the OMT to near Santimen have been having it was just so be vaccines be a woman of pass it through them is your money senior kind of man my asking same you kakra see best by and say omonente no mo fa no man bo akwan mu na mutim bobo din no na be ya simple to no bi ho no ma mo na wose de koto mani tie yo mo na man no man so ayi na aka chiri enti hu hia fa so din de mo wele na na mbo Eni ya wuti ye Honorable Owusu Prince senior na ye assembly member ewo ye ejama su electoral area yan to akase bono so ne yempie mu ewa kantamanto edwanem ewa kamprepre mante na meka se no emre jabrane eto kantamanto edwanem no ye kaka ye ne a be ya boso mako enan ni ene gya no etimi to kantamanto edwanem meka se na yade a empanimfo a wonom da edwananom ebo maden ene adwadifo na bunkunta kama pam atena se ekiremu a efiti mra egya no to edwanem no penifo bi ene adehye na dwumako maden ebe ye omadoye ebi efesika fam ena afin sinema wo mbe boa na edwa no atumi egya ne naso bi oni senti mekase no ade ampere ho maden ene edwa mane nyada tena se ebo dwa data f atonsa e de friends amtrefo sem momra ne nyemu nkunta emfa nkyere Ghana fo nya titru ene adwadifo no na chairman edema interim management committee no eye Mr. Ekins Boachi Mensa ekiremu a Ghana foi mo amoba ye adoye beji sika ene nema hodo no twede amponyankopon okonhyira so a onhyira mo no nyam kase pa adoye sonkwa oba beye adwadifo no ne kasem bi no osan akire musem enema hodo ampenifo de baboa ye nyina sika omunse kan ye no edoso ye pa ne mo de pa sabi anomanam ne kasem ene okire musem yanka ntra Ghana fo nyina se sika ba ye ne nyina eye 1,111,200 Ghana cedis eye sika enipa hodo bi e de bre wonom eno achi na okire ma se sika 1,111,200 Ghana cedis no womba modern age mu 750,998 bo modern e de boy se yem fancy dwa no ebi e ka kwan do mefa so aye nsiesie na afenso emu nkane ahodo bi biom be boso akosi se ehunidi ensensem nyina tamu bim wo mu ye na sika aka akire no eye 360,202 ena aka sika no da hono ma mekase no ehum se te namra Mr. Ekins Boachi Mensa ene adwadifo ne di nkomo no ne sene mu nkyiremu no enie cash donations so guta Ghana adwadifo amanyo kutbata no o my 40,000 Alanchabati my 100,000 Dr. Baumia my 200,000 Kwambedi akoye shada my 50,000 Wanishe my 10,000 Dennis my 10,000 Kwakubun my 16,000 Hanabisi NDC woman organizer my 10,000 America school for Bombre 200 cities and Benjamin Atimeti also my 10,000 Daniel Mensa 5,000 Plantain Sellers senior man
Minimum top body on my 5,000. Advance loss on my 20,000. Memoir 5,000. I call a handful. Almost so my 200,000 Ghana cedis. Upside mark am I 100,000. You can in Abu my 1,111,200 Ghana cedis. Cash donation. The area so said an American. Maybe the anonymous and say Obaji Scassa the Quacotoya, Obaji Omeho. Minimum Gnami Buakuntama. One Casabra, never Buakuntama, the phone say, and Passicam Quadino Ekinson, and one Wegma. We are so Jamania, everyone say, and so Janani saw Oman the Rubicon. And the expenses in 750,998 Ghana cedis. It may no Cassas CA. What from my sky and Quebec and say 360,202 Ghana cedis. But cash, yeah, I could time in some CA. Yeah, I couldn't say I may hand it over. I'm a Ghanaian penny for and also 255,202 Ghana cedis. Ne kwakramo no ena Mr. Akins buache mensa sremusem. Yang kanchira Ghana for ana fadwadifo ni nyina nsem. Ade hye bi nso amodo mobile no man fasika ebi ho no ma roofing sheet tibim ene cement ni ma hokode bia bebo ase yemfa mo ne dwa no entimi enya ne nanso chema ni nyina nso mo de basika mu am ni nyina beye 1,292,675 Ghana cedis esika emu oduye pam wasaka se chemse sasika no na kwa mo de 255,202 ade kwa koma adwadifo no se eye kanifom de adwadifo na no meche executives no nanso no omokwa mu chire mi se alata mamman sasika no mo nye ne enye ne tena na mpanifo je mfo made amfa sika no enkonkoma railway police station na munyi sika no mfanto office mo de mpanifo na bia na ja yakosu no obi afate akwa sika na atrankra na wakwa kodinti omo sika mi kaze omo sika na kwa ja eye railway police station se sika na ho no mko pem se mpanifo no betena ase na wonom ese hu ejina ye dwuma na ye di ye nyina no ene eye be se 4 marks eni etina akwanya abema ye se me bia na di e ma wiase afa na nyina hu se ampa sika e be kan me nsa no dwuma de sei na me de adie sei na me de dwuma sei na aka na ne me hwe na menye bibia na sika bia ne ejwa no japade be mu nche bia me nsa nda ne fa ma ejwa no ye no ye be chem mienu ebinom de niam abrɛ ye ene ebinom so fisika cash buy omo de niam abrɛ ye no se mbem makwanya na nkama bobo mu nyina di nso a eye cement MPP officers no ebrɛ cement 100 bags brother back Dennis on my 100 bucks. Dr. Baumia on my 250 packs of roofing sheet. Absa Bank MI 50 packs of roofing sheet. Despite MI 62 packs of roofing sheet. Sally Code on my 80 packs of roofing sheet. And importers on crab on you from on Edebahano. Obakanto I from Yadim. On my 517 packs of roofing sheet. My 105 rich caps. It is a mechanic man for the chair. Yeah, Enyesika, but to convert to best Camoa. 1,292,675 Ghana cedis. Items donations. Any awoti ye ayo penny pa no ene dam okopiem wakantamanta dwadifo na no am wanom eye interim management committee no ono ene da wanom anom ne den ade Mr. Akins buache bensa nene ena awoti we ne agina we so adan ye ho akwaje ne boafo dwoton de ye ba kase bo no ye beto aso Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tronenti menya daje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya bre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi yanko Facebook no so ani yankenka madwen kire ni bi na yemfa ensomom. Wey every delic ayete ana wo kire mi sem good afternoon. Sina yenso yama good afternoon ni bi wa yeda se pa ya. Wey so every master planner junior kentampo ana wo kire mi sem. Ghana man penin ground remedy mahama ade ntia Ghana foto abama oni se galamse no emno men to ase na afin so dum so osrawada ye bibi na jai se
Chief Justice and our tata no de enye ntina Ghana for travel ba ne se o man yenko yanim yenko PM e wo boase na baba mahama wo boase na wo kire mi sem Ghana man panin ne ni se manyukui e di Ghana for hema papa every se galam se mo hye hu bonus mo ba yi dada na o se ntia kese enkoma Bismarck o se akowua first vice chairman edema MPP or Boasti East ya da se pa we na Ghana ne kase bo ne gina we so ne ya bunu ko mu se nansan ya bekono Sikapa Yankopon ya adoma etna da ben 1st May na etna da ben ankasa holiday Thursday ne kan twi sen yawada aya ka twi serious etna yawada na kantamanto fosika no mobobo din me hu se wo de no manfa wo de ko hye hwansi ma na manfa nko am say nipa na am de command no wada omo ye meeting no wanko bi sika me de man fa ko me de yankodu etna hot screen ne beba so ye be ho ya pom din mo bi wa ye wo no be pem ne asu piti onko bi da ontena hwe na pom din mo dande yame ya do ma etna adwuma de ne be den e beto dwenti eje anya ye den abedu endi ye besre woni mi se adwuma de obetumi aso yasene aboa ne yenso yabo na ma ho dewuro de mo a we mbe de pasa no manam bravo multimedia for bomode an be so yasene ne ye mo na adwuma de we no enkoso bibia betumi de yeso yasene ne fabra say ye drink niam agudo bia nse nuane kwa na kofite de anim se on ne aduane se on fa ni agro wa che kura de fabra say ye sika fam faniama na bra na beta yachi ye nyina ye mfo domodom ne ye mo na Ghana fo mehwe o mapomudin mu na sabe se nimpa wa pomudin na oyere ne ho ye adwumaden mo men ye de nyanya ne so mfa so na meboa se o wontia panka ama ana no ansa na ho dodo nso wa ma mitimi kura nante bra kwa me dodo so wo ma adwuma wa mfre na nka nkyere afan cheme enti mesre fra ma trufoi o pese obeso yase na etenenko po ya adoma apomudin hwemu ye pese ye e wo DLFM yanim ha ne mo na bomode na frem prefa ahomatofo no beso yase ne nyina ye moa na adwumadie no bibia nko nkane ahomatofo ne 0555 no miensa na de 274 na de 757 aka ho me set team build amount to bo ase boko na twere fama pese so yase na wo boa yen na medical check up yankopon ya do me kene ye pese ye no na bibia nko nkane 0555 274 757 ana 0598 966 736 me set team build amount 0598 966 736 Mr. Wam Obamade frame prefer de Adwoa for so kwan bia person ofa so eso yasene ne ye boa na kyen go ya adoma sikapa de na ebe free medical screening papa no eba so no bomode na be so yasene homatofo no me say simbio last one at the amount to boas na hwe ne boko 0555 no ye miensa na de 274 757 ana 0598 966 6 me no 736 last one 0598 966 736 beso yasene na ye mo na dwumade we no enko nkan na pomuden enfa ntoma fanfa mpura e wo manga na mesra wade kena wo banso a wonko amma so awade a so wo yire ana wukunu nsa na mofra nka ho bi sempra na wo twe a mesra wonko a wehwa pomuden mu for ba ne ka ho ana sika manka ne ye utimi kra de wonso nom ka ho e kena wehwa odiem o mehwehwem enti wonko na baba na asa odo beba mede me fiefo ni na me ma me papa asa kwadwo David me say wonwale ye na wom o ba fa mpona bra wa wale afa wo yire ene wabusia ni wunu kunu nyina bra na nya botre nya asa wo pre abusia na wode a bibisa wo say ya me ya na wo ba wunya wale sa no wode o mpona beba me ni bi say sika ni ko tele bodu ya enya wo enya me da say de me ni bi no ensem wo krom ha o. It's official. DLFM 106.9. Asma kan Madam May what ya wonu ho ya de. Debi. We sure. Alukro Jimidi. Se Miss Mabel entry what ya asma kan ya. Debi. Wo ho nya ne nwanwa. Debi da. Ghana fo ne sikapa mesro we de be hume me na me ya ne mani nya nti no be hume na se wo so oda hokwa ada akwa ne mamode ya na me nya mu fa mamboko. We nya tufo bo we sikanda ho nti ne boden de mesro ni ska ensia me da se bebrem ka se bone ye de asi emusemufo no eye Maze Mabel entry ne se mu de mayen Kofitela the Nations MC e de ekopie mu Facebook no so DJ Zigby e bon ho made chichime furuma etema ona senior technician on duty
akenkan fo so ye mienu edi amaje so eye takwade Kwadwo krom twabegu de hyekonkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka ehunsuo mpone mene Adwoa Agyei Sikapa yes also ahwan na eba Nana Adwoa Silky Achire mu hima radio mu yasantuwa ififi mu hima ana sese ni mede eye Michael Jackson no so aka no sanso na eye okonfo anoche mede aka no ana enkeche hima one hwan na eba one sexy journalist ana kwame efum ana ampai wo fia de besi no enya simkuma die la wadwumade no na eto ase mo nyina moniti a adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. Anu won't here. Passengers a gumi kai mui. A hwana do na aircraft.